Dukomeje kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza nshuti bakunzi bacu nkoramutima mudahwema kudukurikira uko bwije n'uko bukeye. Turi kuwa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Turagarutse tugarukanye update ku makuru y'imirwano karundura yongeye guca ibintu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Urugamba rwongeye kuba urugamba, amabombe yongeye gucicikana, ibisasu rutura byazanywe, abasirikare ba SADC bongerewe hano ku butaka bwa leta y'Kinshasa. Isaha ku isaha amakuru aragaragaza ko agahuru k'imbwa kagiye gushya M23 igiye kurimburwa burundu igakurwa hano ku butaka bwa leta y'Kinshasa igasubizwa i Bugande ndetse n'u Rwanda. Amakuru dufite nuko leta y'Kinshasa igiye kugaba ibitero bikomeye cyane, ibitero bigomba gusiga M23 isubiye mu nkambi zitandukanye zo muri Uganda ndetse n'u Rwanda. Ni amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Patrick Muyaya. Yashyize ukuri ahagaragara agaragaza ko ingabo za Kongo Kinshasa n'abazifasha biteguye gukora operasiyo zikomeye cyane, operasiyo yo kurimbura burundu M23 ndetse ku kiguzi cyose ngo bizasaba. Leta ya Kinshasa yiteguye kugitanga ariko M23 ikarimburwa burundu, kuko ngo izi nyeshyamba za M23 zirimo kurengera, zirimo gushaka gukora icyo bise balkanization, zirashaka gucamo igihugu mo kabiri. Bityo leta ya Kinshasa yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane w'uko igiye gukoresha ingufu za gisirikare mu kugaba ibitero kuri uyu mutwe M23. Ndetse amakuru twabashije gutohoza, amakuru twabashije kumenya nuko leta yatangaje ko igiye gukora operasiyo karundura, operasiyo yo kurimbura burundu imitwe yitwaje intwaro irwanira hano ku butaka bwa leta y'Kinshasa. Kuri televiziyo nkuru y'igihugu ndetse na radio RTNC, Muyaya yemeje ko inama y'abaminisitiri ndetse n'inzego z'umutekano yateranye ku itariki 19 z'uku kwezi kwa karindwi 2024, yemeje ko FARDC ibifashijwemo n'ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, abacancuro, abawazarendo, FDLR n'abanyapakistani bagiye guhangana na M23 muri Kivu ya ruguru ndetse na EDF mu ntara ya Ituri. Muri iri jambo Muyaya kandi yavuze ko FARDC izifashisha ibisasu biremereye ndetse igiye kwirwanaho mu buryo bwose, inashaka kubohoza ibice M23 yafashe bisanzwe biherereye muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse no muri Nyiragongo. Yagize ati inama yayobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yemeje ko ingamba zigomba guhinduka tukinjira mu birindiro byose bya M23 tugahangana n'uyu mutwe ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Twiteguye kugitanga ariko ntituzigera dupfukama ngo tuganire na M23 kuko tubizi ko atari bo barwana, ahubwo turwana n'ibihugu bibiri byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Nyuma y'iyo nama ahagana isaha z'umugoroba wo kuri uriya wa gatanu, amakuru twamenye nuko mu duce dukikije Kanyabayonga, uduce turimo Kimaka ndetse na Katekwa udasizwe n'agace ka Bishukwa, habereye kurasana gukomeye cyane. Ni ibice bisanzwe birimo ibirindo bya M23. Ni mu gihe kandi no muri teritwari ya Masisi naho amabombe yiriwe aterwa, by'umwihariko umusozi wa Ndumba. Ni umusozi uzasiga FARDC ifashe ibice byose M23 yafashe cyangwa se ikabwamburwa, kuko M23 irimo irategurirwaho ibintu bikomeye cyane. Amakuru dukesha abaturage batuye muri biriya bice baravuga ko isaha ku isaha FARDC irimo iradeployinga abasirikare muri ibi bice, ndetse bigaragaza ko leta ya Kinshasa yaba yiteguye gukora operasiyo ishobora gusiga M23 irimbuwe burundu igakurwa hano ku butaka bwa leta y'Kinshasa. Amakuru kandi tunafite nuko leta y'Ubugande yamaze kugira icyo itangaza ku birego bishinjwa yuko ingabo z'u Rwanda zijya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye
ku butaka bw'iki gihugu. Ni ibyatangajwe na ambasaderi wungirije wa Uganda i Kinshasa Matata Twaha mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu akaba ari Grace Yumba Kazidi. Ni ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo hashize tariki 19 z'ukwa karindwi 2024. Muri iki kiganiro Bwana Matata Twaha yirinze kwemeza no guhakana ko ibirego bivuga ko ingabo z'u Rwanda zinjira muri RDC ziciye ku butaka bwa Uganda. Avuga ko hagomba kubanza gusuzumwa ko ibyo birego ari ibya nyabyo. Iki kiganiro cyahuje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC na ambasaderi wungirije wa Uganda muri leta y'i Kinshasa cyaje nyuma y'uko Loni iheruka gusohora raporo ishinja Ubugande guha ubufasha umutwe wa M23. N'ubundi ibirego RDC ikaba yari imaze igihe ishinja u Rwanda gushyigikira no gutera inkunga M23. Kuri iyi ngingo ambasaderi wa Uganda Twaha yagaragaje ko Uganda imaze igihe ifitanye ibikorwa na Kongo, bityo ko nta mpamvu yatuma ihitamo gufasha M23. Ati Uganda isanzwe ari umufatanyabikorwa wa RDC mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo biciye muri operasiyo ya Shuja, bityo ntidushobora gushyigikira umutwe wa M23 aho ariho hose ngo tube tugambanire leta ya Kinshasa. Ambasaderi wa Uganda yagaragaje ko igitangaje ari uko raporo ishinja Uganda gufasha M23 yasohotse igihugu cye kitigeze kinabimenyeshwa habe na rimwe kuri iki kibazo. Ati ikibazo cyo kwibaza ni kuki twaha ubufasha M23 kandi uruhande rwacu nka EAC rusobanutse ni ugufatanya mu kurandura imitwe igamije kudobya umutekano. Ku bijyanye no kuba hari ingabo z'u Rwanda zijya muri Rucuru ziciye muri Uganda, ambasaderi Twaha yagize ati ibirego by'uko abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda baca muri Uganda mbere yo kwigera mu duce dutandukanye muri leta y'i Kinshasa, uduce bamaze kwigarura, bigomba gusuzumwa byimbitse kugira ngo tugire icyo tubivugaho mu bikwiye. Ambasaderi Twaha yanirinze kugira icyo avuga ku bihano RDC imaze igihe isabira u Rwanda, ahubwo anatinda kuba Ubugande ifatanya na RDC mu kurandura umutwe wa EDF usanzwe ufite ibirindiro hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi uko bwije n'uko bukeye ibi birindiro bikomeje kugirwaho ingaruka zikomeye cyane na operasiyo ya Shuju ihurije hamwe ingabo za leta y'i Kinshasa ndetse n'iy'Ubugande, aho bahurije hamwe imbaraga bashaka kurwanya umutwe wa M23 na umutwe wa EDF. Kuri ubu ngubu kandi intambara irimo iraba muri Kivu ya ruguru, mu gihe no muri Kivu y'amajyepfo ibirombe by'amabuye y'agaciro byamaze guhagarikwa nta mpamvu ibiteye. Ibi ni ibikubiye mu itangazo ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo bwashyize ahagaragara kuri uyu wa gatanu tariki 19 z'ukwa karindwi. Itangazo guverineri mushya w'iyi ntara ya Kivu y'Epfo riragira riti mwebwe mukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mugomba kubihagarika, kandi mugomba kubihagarika bitarenze amasaha 72. Tubahaye amasaha 72 kugira ngo ibikoresho byanyu biri mu bice bitandukanye mube mwamaze kubikuramo. Kuri ubu ngubu Kivu y'Epfo ifite guverineri mushya ari we John Jackson Purusi yatangiye izi nshingano mu kwezi kwa gatandatu mu ntangiriro z'uko uyu mwaka wa 2024. Yifuza ko ibyo gucukura amabuye y'agaciro byakorwa mu buryo bunoze kandi bwiza, nk'uko ibyo byanatangajwe n'umwe mu bayobozi bakorera hafi ye, ndetse anavuga ko iyi ntara ya Kivu y'Epfo ishaka kuba umusaruro uhagije w'amabuye y'agaciro
amasosiyete yose, amakoperative yose yacukuraga amabuye y'agaciro yamaze kubimenyeshwa ko ahawe amasaha atarenze 72 kuba yamaze kuva mu birombe by'amabuye y'agaciro bitandukanye. Intara ya Kivu y'Epfo iza mu ntara za RDC za mbere zifite amabuye y'agaciro, ari narwo rwego kuri ubu ngubu twavuga ko rwinjiriza iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo amafaranga ahambaye. Muri aya masosiyete acukura amabuye y'agaciro muri iyi ntara afite uburenganzira bwa leta, ariko abayashoramo imari bava mu bihugu byo hanze, ahanini nk'igihugu cy'Ubushinwa, kuko bivugwa ko aricyo cyigaruriye ibi birombe by'amabuye y'agaciro byo muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko ni ibintu binagaragazwa ko Ubushinwa bwaba bwaramaze gufata ibice binini bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bijye bibona uko bihacukura amabuye y'agaciro. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku butaka bwa Kenya, aho ibintu naho uko bwije nuko bukeye ibintu bikomeza kurushaho guhindura isura. Intambara y'imyigaragambyo ikomeza kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Ubu ibinyamakuru bitandukanye byicaye birandika bigaragaza ukuntu leta ya Kenya yaba yamaze gukora amavugurura agezweho, amavugurura akomeye cyane, by'umwihariko amavugurura yakozwe na Dr. William Ruto, aho yemeje guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 11. Abaminisitiri ashyizeho hakaba hari abagarutse mu myanya yabo. Perezida Ruto yabitangarije ku kinyamakuru bitandukanye, aho perezida wa Kenya Dr. Samuel Ruto yakoze impinduka muri guverinoma, akaba yatangaje icyiciro cya mbere kigizwe n'abaminisitiri 11 bari mu bazaba bagaruwe mu nshingano nk'uko yabitangaje. Katiru Kenda yasubijwe ku mwanya wa minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, naho Alice Wihome asubizwa kuwa minisitiri ushinzwe ubutaka, ndetse Adrien Duwe asubizwa kuwa minisitiri w'ingabo, ndetse Sofiane Tayi asubizwa kuwa minisitiri ushinzwe kurengera ibidukikije. Deborah Yambura yagizwe minisitiri w'ikoranabuhanga, naho Eric Matthew Muganga agirwa minisitiri ushinzwe amazi, naho Rebecca Miano agirwa intumwa nkuru ya leta. Ahagana ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi 2024 Ruto yasheshe guverinoma yari iriho kuva mu kwa gatatu 2023, asigaho minisitiri w'ububanyi n'amahanga, uyu akaba ari Musalia Mudavadi. Icyo gihe yatangaje ko ateganya kuganira n'abanyakenya ndetse n'imitwe ya politike itavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, bumvikane ukuntu guverinoma nshya bashyiraho, ndetse guverinoma izaba igizwe n'imitwe itandukanye isanzwe itahuza na leta. Ibibazo byugarije ubukungu bwa Kenya harimo kuzamuka kw'imisoro, ndetse ibi byose Perezida Ruto yabigarutsweho, anavuga ko agiye kuyimanura. Perezida Ruto ejo hashize tariki 19 z'ukwa karindwi yatangaje ko azakomeza ibiganiro n'abanyakenya kugira ngo bemeranye ku bandi baminisitiri bazahuza guverinoma nshya y'iki gihugu. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko ategereje ko inteko nshinga mategeko yemeza aba baminisitiri, abandi bakazashyirwaho vuba mu minsi iri imbere. Ibi bibaye mu gihe urubyiruko rwigaragambije rugatwika ibigo bitandukanye, rwigaragambije rukagenda rusahura imitungo y'abaturage mu mujyi wa Nairobi ndetse no mu nkengero zaho, aho abigaragambyaga bagaragazaga ko bagiye kurwana bakarwana, leta igakuraho imisoro yari yashyizweho. Kuri ubu ngubu mu butaka bwa Kenya ibintu bikomeje gukomera, ari nako ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bwije nuko bukeye hakomeza kuvuka imitwe mishya kandi imitwe yitwara gisirikare. Ubu muri RDC havutse undi mutwe ukomeye wifatanyije na M mu kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa no kubukuraho bakabushyiraho iherezo. Muri RDC havutse undi mutwe
ugiye gukorana na M23 ni umutwe wavukiye mu ntara ya Tishopi mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uwo mutwe wandikiye guverineri w'iyo ntara yabo bamumenyesha ko bifatanyije na M23 kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi kandi ko bifuza kuba bawukuraho. Uwo mutwe ahanini ugizwe n'abo mu bwoko bw'Abarumbi ndetse n'abandi mu yandi moko yo muri ibi bice. Muri iyo nyandiko hagaragara yuko uyu mutwe ugiye gukorana n'umutwe wa M23 bakirukana burundu ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa. Nk'uko bisanzwe iyi teritwari ya Busende ipakanye na teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru, aho M imaze kugira uduce yigarurira. Amakuru avuga ko uwo mutwe wo mu bwoko bw'Abarombi uyobowe n'umurwanyi w'ikirangirire wihaye ipeti rya generali witwa Shokurani. Muri izo nyandiko bandikiye M23 babimenyesha ko bamaze gushinga ubuyobozi bw'amagurupe agize iyi teritwari ya Busendi, ndetse kandi aya makuru akomeza avuga ko abarwanyi ba General Shoroko uduce baherereyemo turi mu birometero bikeya uvuye aho M23 imaze gufata. M imaze kwambura ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa uduce two muri teritwari ya Rubero. Izi nyandiko kandi zivuga ko abantu 116 bo mu bwoko bw'Abarumbi n'abasivile nabo bashizeho umukono kuri izo nyandiko zisaba ko M gukorana nabo n'uyu mutwe uyobowe na General Shokoro. Usibye kuvuga ko umutwe uyobowe na General Shokoro usaba ko M23 bakifatanya, abagize ubwoko bw'Abarumbi bahanganiye na leta ya Kinshasa ingabo z'iki gihugu zidashoboye kurinda umutekano wo muri ibyo bice bagize bati turabanza gusaba umutekano uhagije, kuzana ingabo za RDC buri mpande kugira ngo zirinde umutekano mu magurupe yacu. Uruhare rwabo rurahari kurengera abasivile, ari nako haboneka kwabo kugenda kugaragara ko ingabo za leta zitagishoboye. Kimweho amakuru anavuga ko intara ya Tishopi ntiyemeza ko uyu murwanyi General Shikoro ko yaba yaramaze gushinga ubuyobozi bwo muri grupema yo muri iyi teritwari ya Busende. Gusa amakuru avuga ko hakekwa ubufatanye bw'uyu mutwe uyobowe na General Shikoro na M23, ndetse ibi bikaba bigiye ahagaragara nyuma y'uko byari bimaze iminsi bihwihwiswa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nshuti bakunzi bacu nkoramutima mudahwema kudukurikira uko bwije n'uko bukeye, ubu tugiye kubagezaho amakuru yibanda ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mboneraho kugusaba nimba ari ubwa mbere unkurikiye ngo urebe munsi ya video ukande kuri subscribe, ubundi amakuru yacu uyakurikirane uko bwije n'uko bukeye. Aya ni amakuru tuba twateguye by'umwihariko aba yarebwe n'itsinda rigari ry'abamenyesha makuru bacu.